Zaostala tekma 27. kroga prve lige Telemach se ni ravno iztekla po načrtih. Potem, ko je Maribor vodil vso tekmo, je tik pred koncem izenačil Alex Pihler. Na koncu je bilo 1-1. Tu so najzanimivejši trenutki te tekme. Meni je žal, da nismo dosegli drugi ali pa tretji gol, ker smo imeli ogromno priložnosti. To nas že nekaj časa tepe v zadnjih tekmah. Danes pa smo si preigrali res lepe priložnosti, ki jih nismo na koncu izkoristili. The first half we do better, we play better, we have opportunity to score and we scored early and we take this advantage, but we don't score the second goal and most important to stay stabilization of the game. The second half is more difficult, but I think we control the game. But the last chance they have, they score, and this is football.